Kecelja za motore, stvar za prave muškarce ili za babe. Ja nisam ni seo na motor, već se osjeća ogromna razlika. Nije stvar u tome biti Superman i Tarzan, nego telo sve pamti. Kolena, bedra, kukovi, kupine, mišići, nervi. Tako da, super top preporuka. Ćao drugari, da se zahvalim mom kolegi što me snima. Drugo, ovo je najbolja stvar koju sam uradio u zadnjih 30 godina. Pošto BMW od 300 kg i 1100 kubika ide u zimovnik, ovo je idealno rješenje. Znači nisu ludi ovi momci i drugari iz dostave. Drastična je razlika, ja sam ga za sad smandrljao, pošto je od Sima, nema original, nema veze, ovdje će sad ide jedna pertlica koja će ovdje da poveže. Štiti noge fantastično, znači ovaj deo ovdje se zakači iza, ima tu sad modaliteta i tako dalje. Ja sam cijele zime na 2 točka i sad je 2 stepena, ide ka 1, kreće sneg, nebo i zemlja, stvarno nebo i zemlja. Tako da je topla preporuka za kecelju koja se koristi već 100 godina, ja sam nešto novo naučio posle toliko vremena. Ajde, vozite bezbedno, jedva čekam sneg. Ćao.